pozdravljeni, danes bomo govorili o smeri energijskega zdravljenja, ki po vsem svetu postaja vse bolj uveljavljeno. Kaj to pomeni? To ne pomeni samo to, da dejansko deluje, ampak pomeni to, da tudi zdravniki širom sveta, predvsem pa preko luže, začenjajo to metodo uporabljati v smislu komplementarne oziroma integrativne medicine, v tem smislu, da je kot neko dopolnilo tistega klasičnega pristopa kot tašnega. To je pranično zdravljenje ali pranic healing, nad katerim se je navdušila tudi moja prijateljica, sicer avtorica knjige Ko imajo hormoni žur, Minka Gantar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Danes pa v naši družbi tudi Jure Jeraj, ambasador praničnega zdravljenja v Sloveniji in pa terapeut. And today we welcome as well Deborah. Thank you for coming. Torej, Deborah prihaja iz... Kje živi zdaj Deborah? Na Nizozemskem. No, tako. Sama pa se je učila torej v Indiji, v Afriki in drugod po svetu in je tudi učiteljica tega načina zdravljenja pri nas v Sloveniji, kjer slišim, Jure, da je vedno več terapevtov pravzaprav. Ja, v bistvu smo zdaj začeli s tečaji, tako da je počasi se razvija tudi pranic healing v Sloveniji. So, what can you tell us about pranic healing? Like in a few words that we can maybe feel that it's not Reiki, that it's not biotherapy. Is it different, right? Yeah, it is different. And it's different mainly because it's a comprehensive system. So we have protocols that we work with depending on how somebody is affected physically or psychologically. And we're primarily a chakra-based therapy. So it's no touch. We work completely on the energetic field and work with the principle that you have this energetic body and a physical body, and the two are intimately connected. Torej, Deborah, sem zastavila vprašanje, kakšna je torej razlika med tem praničnim zdravljenjem, se pravi, to energijsko tehniko in pa ostalimi, kot so reiki, bioterapija in tako naprej. In kar nam je zaupala je, da pranično zdravljenje ima pravzaprav nek koncept, ima nek protokol, na podlagi katerega se potem lotijo ali fizičnih ali pa drugih nesnovnih izzivov v življenju, ki jih dejansko imamo. Predvsem pa bazira torej na energijskem zdravljenju, preko energijskih centrov telesa, ki jih mogoče poznate tudi pod imenom čakra. Se pravi, na takšen način se potem okrepi naše energijsko telo, ki pa je ves čas v komunikaciji z našim fizičnim telesom in vse to skupaj se dejansko potem tudi ujema. Torej, Minka, ti si bila predvsem pri svojem delu dolgo časa usmerjena zgolj in samo na fizično telo kot tako. Potem pa si ugotovila, da vendarle to ni vse. Ja, dejstvo je, pa tudi mogoče gledalci poznajo po to, rečejo, ja, Minka pa probiotiki, Minka pa B-vitamin. Ampak dejstvo je, da pogosto se zgodi, človek začne uživati B-vitamin in je močno pod stresom in nekako ne prime ni tistega učinka, da bi rekel, wow, zdaj se pa počutim boljš. In takrat očitno nekaj manjka, tista pika na i. Je treba še dodati. Tako, da se ščisti energijsko telo in ko ščistiš energijsko telo, začne krožiti energija in takrat tudi vitamini primejo. Tako da absolutno priporočam, na koncu koncev imam svoje izkušnje na podlagi tega. Kako si ti prišla do pranic healinga oziroma do pranične energijske tehnike? Dejansko, ko sem pisala knjigo, takrat sem iskala določene informacije, slučajno naletela na Juretovo spletno stran Pot do zdravja, iskala informacije in na koncu potom nekih slučajev prišla do tega, da se nekaj, wow, to je to. In potem tudi svoje izkušnje, ne vem, recimo enkrat sem imela vnetje rame, 2 terapiji, dobesedno bolečina je izginila, zvito koleno, bolečina po parih terapijah, enostavno je izginila, mislim, enostavno pol vidiš na sebi in zdaj vidim, da tudi stranke, ki imajo težave, ljudje, ki pridejo k meni in ko vidim, da bo premalo samo vitaminska podpora, sprememba hrane, sprememba
razmišljanja, da si pomagajo še z energijskim zdravljenjem. No, veliko krat smo v oddaji govorili o tem, da naše telo ima več teles, oziroma naše bitje ima več teles, kar dejansko pomeni, da če želimo priti do nekih res učinkovitih rezultatov, moramo delati tako na molekularni ravni, kjer je treba dodajati vitamine, minerale in vse ostalo, se pravi ustrezno prehrano. Potem imamo pa drugo raven, se pravi energijskega telesa, kjer pa tudi, če ni pretoka, pride dejansko lahko do izzivov. In Jure, tebe imam zdaj že kar na hitrem klicanju. Pomagal si mi, ko sem bila v Maroku, ko sem pojedla nekaj, kar ni bilo ok na molekularni ravni. In pa pomagal si mi nazadnje tudi pri vnetem grlu, ko sem bila tako pametna, da sem šla v tako mrzlih okoliščinah zjutraj teč. In pomagal si tudi moji kolegici, ki ima oddajo na drugi televiziji, Mojci. Tako da očitno ta zadeva deluje tudi nadaljavo, ker nikamor nismo rabile prideti. Ja. Kako si sam prišel do te tehnike, do te metode, glede na to, da sam kar nekaj časa si potoval, raziskoval, sprobal kar veliko stvari? Ja, v bistvu sem bil vpet v profesionalni šport, dosti sem delal na sebi, veliko sem se ukvarjal s prehrano, športom, osebno rastjo, pa so pač situacije tako nanesle, da sem v Katru, ko sem igral po določenih naključjih, prekinil pogodbo in tam se je pač pojavil tale pranic healing. In sem pač našel novo pot, kjer sem lahko nadaljeval s duhovnim razvojem, tako da sem avtomatsko padel v to zgodbo. Tam se je prvič v zgodovini tudi odvijal nadaljevanje tečaj. Potem sem se pokonektal z inštruktorjem za osnovni tečaj in potem sem nadaljeval v tečaju v Indiji, pa pol naprej po drugih državah. In zdaj si pripeljal to zadevo v Slovenijo. Tako. Iskrene čestitke. So, Deborah, we were talking about how we first got to know about pranic healing. Minka shared her story and Jure shared his story. What is your story? I first learned about pranic healing when I was very young. I was in my early 20s. And I was living in South Africa and heard about the class. And for many years before that, I was deeply interested in methods or ways of healing that people had access to before modern medicine. Torej, sama se je srečala z praničnim zdravljenjem, torej z pranic healingom, ko je bila stara 20 in nekaj let in je živela še v Afriki in tam je prvič zvedela za tečaj oziroma, da ta stvar sploh obstaja. In predvsem jo je zanimalo, kako so si ljudje pomagali do zdravja, ko še ni bilo na voljo vse to, kar je dejansko danes, se pravi medicina kot taka, ki tako zelo rada agresivno reže materialne stvari. Ampak to sem zdaj že jaz dodala na koncu svoje. And I was really skeptical, and I wanted to find a system that I'm an academic. I have a PhD in psychology, and I wanted to find a system of healing that appealed to both the right side of my brain, the intuitive part of me, but also the left side of my brain, the part of me that likes to study and understand and figure out the reasons why we do what we do. Torej, želela je najti nekaj, kar ji bo pomagalo in kar bo tudi ona sama lahko levo kot desno možgansko polovico dejansko aktivirala, se pravi ne samo tisto logično, ker sprašuje zakaj, kako, na kakšen način, ampak tudi tisto, se pravi intuicija, kjer se čutijo zadeve, kjer je tista ustvarjalnost kot taka. In če sem prav razumela, dajte mi pomagati, doktorat iz psihologije ima Deborah? Ja. Aha. Torej, doktorat iz psihologije ima in iskala je nekaj takšnega, kar bi ponudilo bolj celostno razumevanje in obravnavanje človeka. So, your husband, actually, we met him, Yes. Master Hector. He is as well teaching pranic healing. He is. He's very active, actually, all over the world. And both of us had the honor and the blessing of learning directly from the man who founded this system of modern pranic healing, a man by the name of Master Choa Kok Sui. And I learned with him for about 4 years, and Master Hector learned with him my husband studied with him for maybe 20 years. Wow. And he's in charge of teaching pranic healing throughout Europe, different parts of the world.
He lived in India for many years as well, so has traveled all over teaching different people this work. Torej, spoznali ste tudi njenega moža, ki je bil pri nas, to je master Hector, ki je pravzaprav odgovoren za pranično zdravljenje po vsem svetu. Zakaj? Prav in ravno Deborah in master Hector sta imela to priložnost in možnost, da ste se učila direktno od ustvarjalca, tistega, ki je pranic healing dejansko prinesel človeštvu. To je bil master, ki bo mogoče Jure povedal, kako mu je ime? Tako. In Deborah se je pri njemu učila nekaj let, medtem ko master Hector več kot 20 let. In master Hector je tisti, ki precej potuje po vsem svetu in širi svoje znanje, no Deborah pa je tale trenutek pri nas v Sloveniji. So we are very glad you have time to be with us here in Slovenia. We love this country. It's a really, really special place. And every time I come to teach here, I tell these guys that there's something about the people and the energy which is so beautiful and also conducive to this work. So thinking about moving here in Slovenia? Tempting. I hear that raising a child here in Slovenia is very nice and starting a family. Yes, we have one on the way. So. Torej, govorili smo tudi o tem, oziroma Deborah je izpostavila, kako rada je v Sloveniji, da smo lahko hvaležni, seveda, da je tukaj, sem izpostavila sama, da je res všeč, da je nekaj tukaj med Slovenci, kar je zelo fino in sem rekla, ja pa najbolj, da se kar preselisam, glede na to, da je tukaj res Slovenija fajn mesto, da začneš tudi ustvariti neko družino in tako naprej in je potem povedala, da ja, eden je že na poti. Jure, kar nekaj je že Slovencev, ki so spoznali pranično zdravljenje kot tako, ki torej temelji na poznavanju naših energijskih centrov. Se pravi, pri samih terapijah, pri samem delu ne gre za noben fizični stik. Se pravi, ti človeka, ki pride k tebi po pomoč, se ga dejansko ne dotakneš niti fizično. Ja, v bistvu se ukvarjaš z eteričnim telesom, v bistvu z energijskimi centri, kjer se ponovadi nabirajo vse slabe stvari in pol izčiščenjem in napajanjem odstranjaš bolečino in čustvene, psihološke težave. Jure, včasih vrhunski športnik, moški materije, zelo dobro si mogel obvladati žogo, kako je prišla, kam je šla in tako naprej. Se pravi, ta fizični svet je mogel biti zelo, zelo znan. Danes pa delaš z stvarmi, ki niso vidne, ampak vendarle se zelo, zelo čutijo. Si ujel kakšne take čudne odzive ljudi, ki so ti rekli, čakaj malo, pa prej si bil vrhunski profesionalni športnik, zdaj se pa ukvarjaš z mahanjem rok nad ljudmi? V bistvu ne, ker sem se vmes je bil preskok, kjer sem radovednost postavil v bioterapijo, kjer je podoben princip, ampak pač tretiraš fizično telo z dotiki. In pol, ko so me ljudje že registrirali, ko so me že spoznali, sem pol s pranic healingom veliko lažji dostopal, za zlago pa pristopam malo drugačno. Znanje v praksi in v teoriji ti lahko pomaga, da pravzaprav pomagaš tudi, ne vem, športnikom, svojim kolegom, zdaj lahko in vsem ostalim. Seveda. Kakšne imaš odzive tukaj? V Sloveniji? Presenetljive. Presenetljive. A jaz povem en primer. Gospa, poznava se že nekaj časa, izgorelost, popolna izgorelost, dejansko je nadledvična žleza ni več proizvajala kortizola in to pomeni, da kortizol te drži živega, budnega dopoldne in ta gospa je bila ugasnjena. Ona je bila ugasnjena, zjutraj je bila ugasnjena, čez dan je bila ugasnjena. Ni več imela tiste življenjske energije. In dejansko, ko se je dala B vitamin, C vitamin, vse to, kar je potrebno za stres, ona je bila še kar ugasnjena. Par terapij, ko bi zalil rožo, isto. Dejansko je potrebovala na večjih nivojih podporo. Dejansko je bilo potrebno vzpostaviti energijski pretok in potem dodati vitamine, da je šele začel delovati. Ali pa in drugo spod, nespečnost, temen, v stresu, neke hude stvari so se mu zgodile v življenju in že po prvi terapiji je spal celo noč. Je prišel tako, ki ga bi nekaj razsvetlil. So, Deborah, do you think that pranic healing, what is your experience? Does pranic healing help only people who believed in it, or even people that doesn't believe in anything that's not here to touch?
Yeah, no, I've had many experiences where people are just, they're curious about what this might be. They don't have a completely closed off mind, but they're curious, but they're also very skeptical and unsure of how this works or why this works. And with those individuals, we actually do see that pranic healing provides them with results. And especially in my practice, I always invite a sense of openness, skepticism, curiosity. And what happens with the person is slowly over time, they start to ask questions or understand what we're doing. And that essentially pranic healing is just giving your body the needed energy to heal itself. So we work with the natural healing mechanisms of the body anyway. Yeah. Tako, torej zelo zanimivo, kako zelo sta povezana telo in vse ostalo. Jaz sem jo vprašala, če pranic healing pomaga dejansko samo tistim, ki verjamejo v to, ali tudi tistim, ki ne verjamejo v to. In je govorila o tem, kako pravzaprav dobrodošlo je, da je človek včasih neskeptičen, da ne verjame vsemu takoj in da lahko sam potem začuti, občuti in da si ustvari neko mnenje, se pravi, da na koncu koncev, da ni posiljen oziroma da mu vse te stvari tudi niso prisiljene. In kako zanimivo je ravno to delovanje fizičnega in se pravi snovnega in nesnovnega telesa. Govorili smo o tem, da potrebujemo dejansko oboje. In ravno z Deboro, ne vem, če lahko poveš, imaš eno tako zanimivo izkušnjo, ne? Ne mi še mečkam bolj točno vprašanje, kaj bi želela... Ne bom, če si do zdaj nisi nagruntala, pol ne boš povedala. Ne, pa greva naprej, v redu. V glavnem, zdaj, če gledam, jaz bi želela tukaj samo to povedati, ne? Kako je zanimivo, da v življenju so naključja, ki te pripeljejo točno tja, kjer moraš biti. Na koncu koncev, mi dve veva, kot na te delavnice naj ne pridejo ljudje, ki rečejo, prišel sem po nekaj in se je nekaj začelo dogajati. Ravno tako, ko te nekaj pokliče, da bi mogoče sam raziskal svet energij, ali te pokliče v duhovnost, pa ne mislim, da postaneš duhovnik, ampak da začneš delati na sebi. In pogosto te priložnosti ali pa izkušnje v življenju, ko te porine čez rob, pripeljejo do tega, da začneš rasti. In je mogoče to ena od možnosti, da začneš delati tudi na samozdravljenju, ker pogosto ljudje jih porine prav bolezen čez rob. Jure, na energijskih centrih se deluje pri tej metodi energijskega zdravljenja, katero po lastnih izkušnjah čakro, blokado, kje so največkrat blokade pri ljudeh, na katerem delu? Solarni pleksus. Tam se največ jeze nabira, pa največ slabe energije, najbolj nasičeno. Še kje druge? Korenska, brez energije, v glavnem vsaka po svoje je pomembna. Glavna je solarni pleksus. Solarni pleksus. Še posebej zadej, za preteklost. Se pravi, kako je? Spredje se gleda za kako? Za prihodnost, za stvari, ki prihajajo, odzad se pač nabirajo stvari, ki so bile, zamere, v bistvu stare, nerazčiščene zadeve. Se pravi, delujete potem iz obeh strani? Tako. Zanimivo. Debora, kaj bi mogoče, so can you say that pranic healing, teaching pranic healing and giving pranic therapy is that only for the chosen ones, or does anybody, could anybody learn how to do pranic healing? Yeah, I'm so happy that you asked that question, because this is something that Master Choa himself always said, is that pranic healing, the way that it's taught and the system that it's taught in, makes it accessible to everybody. So we have people from all walks of life, not just healers, not just people in the medical field or psychologists, but people from many, many different areas of life come and learn this work. And in 2 days on the basic pranic healing class, everybody will have an experience that they can validate for themselves. And so it is something that is accessible to all of us. We just have to remember. Thank you. Hvala tudi vama. Torej, kaj je povedala Debora, je to, da je ta način
pravzaprav primeren za vsakega in ravno to je tudi ta mojster v Indiji tako zelo govoril, da je primerno za vsakega, ne samo za izbrance in že po 2 dnevih recimo tečaja lahko vsak začuti, kaj se dogaja oziroma tudi malce bolj globje razume, zakaj, kako in na kakšen način stvar tudi deluje. Se pravi, ni izbrancev, mi vsi smo primerni za to, da začutimo naše energijsko telo, ne samo da nekoga vidimo, ampak da ga tudi začutimo.